Campuni waykuna panaykuna kunan p'unchikuna kay muspa runakuna uma phawasqa runakuna hinaspa tapukunku ninku Navidad Bibliapichu kashan rikuchway maypin Bibliapi Navidad kashan maypin Navidad celebrana nishan nispa tapurikunku hinaspa kunan respondesunchis chay tapukuykunata porque iglesianchis cristiana católicaqa Bibliaman hinan llapan ima ruwasqantapas ruwashan waykikuna panaykuna Iglesia Católica manan imatapas inventakamushanchu ashwanpas Bibliamanta kama kaypichu kashan Navidad kaypichu celebranamanta nishan kaypichu pesebre ruwanamanta nishan nacimientokuna armaykunamanta oshno villancico takikunamanta nishanchu manachu Bibliapi kashanchu mana ichiyanqallachu Iglesia Católica inventakuspa kayta ruwan waykuna panaykuna kayta kunan Diospaq siminta qawasunchis Biblianchista waykuna panaykuna hinaspa nuqanchis tapukusunman Navidad chaqaytapunichu Bibliapi kashan manachu hinaspa nuqanchis yachananchis chay palabra Navidad primerta chayta yachananchis porque sichus mana yachunchikqa hermanokuna hinacha nuqanchis piensapusunchis Navidad manama Bibliapichu chay runakunaqa imalatan kasushanku yaqsun pastorllankuta chay runakunaqa kasunkuman pastor ninku nirunku mana Navidad kanchu Bibliapi punto manan celebranachu porque manan Bibliapi 25 de diciembre nisha punto entonces se lo agarra en su cabeza umachanku papinko ninko repetinku lurucha ajena pero manataq Bibliata qhawankuchu pastortachu kasunayki icha Bibliatachu kasunayku wayqipanay entonces anchita nuqanchis kunan kasusunchis rikusunchis Bibliapi chaypi Navidad kashan primer punto yachananchis imatan significan palabra Navidad may rimaymantan hamun ichari quichua mandachu hamushaman ichari castellano mandachu hamushaman ichari inglés mandachu hamushaman manan ashwanpas Navidad chay Navidad palabra Navidad rimaychaqa hamusqa karan latín rimaymanta latín rimayqa kashan idioma oficial de la iglesia iglesianchispa idioma hinaspan chaymanta significasqa nativitas que significa nacimiento imata chi nacimiento paqarimuynin taytanchispa Jesucristo paqarimuynin nacimuynin anchitan significasqa Navidad latín rimaymanta chay kunan tapuykunchis kashanmanchu nacimiento Bibliapi manachu bueno kunanqa Biblianchis wañata Lucas capítulo 2 versículo 11 chaypi nawashansqa hoy dice mira ¿quién dice? El ángel dice hoy en la ciudad de David Pallaqtampi ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías, el Salvador. Ahí está. Nacimiento. Ha nacido para ustedes un Salvador. Qispichik nasishan kankunapaq nispanishan kay ángel David Pallaqtampi Belén llaqtapi nasisqa kay salvaqninchis qispichikninchis Señor Jesucristo. Llegan Navidad kashan Bibliapi. ¿Imata significa Navidad? Nacimiento. Huk Salvador nasishan kaypi. Chiraykun waykikuna panaykuna Bibliapi kashan solamente no kanchis yachananchis o manchispi. Navidad ka Bibliapi kashan. Kunan tapuankichisman waykuna panaykuna Navidad tari. Chay nacimiento tari. No kanchis festejayt atesun manchu. No kanchis villancikunan takit atesun manchu. Festejayt atesun manchu manachu. Taytanchispaq cumpleaños ñanta. O sea, nacimos con un chaita. Atsumancho manacho. Biblia pichu kashama manacho. Yankachu echa iglesia católica inventaron con festejanampo. Echa walking pastor con neskangenacho. Iglesia católica inventaron y mata absorbanampo. Manan ashwampas Biblia pi kashan kauriches. Kawasunches. Belian sikukunapes kashan Biblia pi. Kashan waihipanay. Ama lulia chikuich, ama kotu chikuich, inganya chikuich kay pastor kunaman. Festejakuit ati con mami. May pinkashan kunan tarisonches Lucas capítulo 2 versículo 13-14. Chaypi newashanch kawarik hinata. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel. Kawariches con kaychayas. Cielomante kahruna kuna ángel kuna hina. Apareceramos kako ángel o ankushka en español. Los seres celestiales. Hanach pachamanta kahka usah kuna en español. Kawariches, chimantari iman pasasqam. Y alababan a Dios con estas palabras. Mira, alababan. Imatachi significa wakikuna panaykuna festejaban. Alabashanko, señorta. Festejashanko, señorta. Agradeceshanko, señorta. Admirakushanko. Yay
munay cosas kunamanta, buena noticia manta waykikuna panaykuna. Kusirikushanku, festejashanku, kusirikuspayki festejaspayki imatroain, tusurikunkiraq, imataraq rimarinka allintaraq anchinata ruwashanku, iminatan kunampas, kunapunchikunapas, campanachakunaraq tukarin, villancikukunaraq takirinchis, no concursukunaraq ruanchis, anchinata qhawrichis, pero mana chillaraq qhawrichis, nishanmi. Alababan a Dios con estas palabras, que palabra kunaban, cabariches, primer villancicos, ángel kuna taikisjaco villancicota cabariches, y mira taikisjaco cabariches nishami, gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia, dice. Lo hanaj pachapi gloria kachun kei pachapi ta causa y kachun ya paronapaj nispan escaco ekuna panaikuna. Chaypi primer villancicota paykunaqa takisqaku Diosta alabasqaku villancico wayqikuna panaykuna. Chaymantan villancicokunapas hamun, chaymantan festejaykunapas hamun, kusirikuykunapas. Yankan niwasoma wakinkuna maypin festejakunapaq nishan, maypin Navidad celebranapaq hay que estar. Kaypi kashan wayqiypanayin. Manachu kusirikusunman taytanchis, salvajninchis nasijtin angelkuna hina. Manachu ni suman gloria a Dios, manachu ni suman paz a los hombres. Causa y cacho ya para una paz de suman. Manachu kusirikusuman, manachu ahleykusuman, manachu tosirisuman, wajikuna panaykuna. Manachu villancicota takirisuman. Takirisumanmi, chirayku sapawata no cancha kusirikunchis, kay Navidad unchaypiqa waykuna panaykuna. Ari, wakinkunaqa siempre tapukullankunaqmi. A ver, demostraba Biblia aquí maypin pesebre ruana kashan. Nacimiento maypi hermana nishami, nespanewanku, tapuruanku. Yakar rinigachuanku pskay umapawa runakuna. Pero waykikuna panaykuna ashwampas noqa kiki mana pillachu willaruaran, ashwampas willawaranku chimata noqa investigaspa tariruni. Bibliapi kashasqa nacimiento hermanamantapas. Mana waykaypanay inventakunchi Iglesia Católicaqa. Maypin kashan, Lucas 2:16. Fueron apresuradamente y hallaron a María y José con el recién nacido, acostado en el pesebre, cabariches, pesebrepe. Chaypi ankashasqa wawacha, pipami kasqaku, María, José, paykunapami compañasqa kasqaku. Pesebrepe pero, imata chay pesebrere, chay animalkuna rikin, puñunanku, mijunanku, chaypi kasharan anchi ujullapi, karpa ujullapi, anchitan pesebre, nen chaytan no kanchasqa kunampas, ruanchis waykikuna panaykuna pesebreta, chayta richirki, Virgen Mariata churayunchis, pañaladoman, localadomanta, San Joseta, generata huayquipanay, huacachatapas, asnuchatapas, churanchis, y maraico, Bibliapin casallanta chaypes. Huayquipanay, mana imapas, inventascacho kunallami, yachasunchis, y maraicos, huayquipanay, asnuchapas, y huacachapas churacun, ovejachacunapas. Huayquipanay, Isaías tacunan cabarzunchis, Isaías capítulo 1, versículo 2. Iglesia Católica Peca, Dios pasemin mantaponen y mapas loxemoshan. Que los cielos oigan, oyarichun hanajpacha y tu tierra escucha. Yahvé habla, Dios ninchis rimashan nespanishan. Crié hijos hasta hacerlos hombres, pero se rebelaron contra mí. Dios ninchis se va a no canstaka uiwakuanches, wawatajina, hinaspas no canches, huchapacos panches, rebelacunches, Señor ninchisman, cheita nevashanches. El buey conoce a su dueño. Huacapas reximi dueñonta nespa. Chacacabari. Huacapas reximi dueñonta. Entonces, chay iglesiaca churan chay huacachata. En señal de que nosotros somos rebeldes. En señal pe no caes rebelde cascan raico. Huacachayan y chaca achuy con dueñón. Pitak dueñone. Jesucristo nuestro Señor, nuestro Dios. Entonces Chayraico iglesia churan huacachata. Pero manda huacachaldas jabaris pitamam churasca. Y el burro, el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce ni mi pueblo me comprende, dice. Rique burro, nishan, asnuchapas, rexillantanse dueñontaja. No calanchiste, mana, rexicunspasio, netaxi, comprendenchicho, señor tapas. Entonces Chayraico, huacaypana, iglesia católica, asnuchatapas, huacachatapas, churan, chay. Pesebreman waykikuna panaykuna cheqa pesebrepas nacimiento armaypas Biblia aplicación de wankichisman. Entonces huk chakunari, k'anjay chakunari, vela chakunari,
Waqay panay Biblia pinkas mana yanqachu Iglesia Católica inventacun imatapis waqkuna panaykunam. Chaypaq risunchis Juan capítulo 8 versículo 12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Taytanchismi k'anchayninchis. Paymi k'anchay, nuqankani k'anchay nispanewashanchis. Chirayku nuqanchisqa fokuchakunatapas churanchis, imachakunatapas churanchis. Wakinkunaqa sachakunatapas churallankutaq frutachakunayuqta munaychata imatan chaypas significallantaq. Adán Eva paykunaq chana mikusqankumanta huchakunatan chay representan. Fokuchakunataqmi regalochakunataqmi kay nuqanchis regalonchikman Señorpaq regalo quwasqanchisman nuqanchis regalonchikman chaypi kashan y fokuchakunataqmi taytanchista representallantaq significallantaq. Kay llapan ima ruwasqanchispas nuqanchis taytanchispaq nacimientonta comprendenanchispaqmi kashan wayqiykuna panaykuna mana yanqapaqchu imapas corona de adviento nada es por gusto wayqiy panay imapas llapachanmi nuqanchis entendenanchispaq kashan huk catequesis hinaya iglesianchismanta nuqanchista catequisasawanchis imataq catequesis ruwayri yachachi Diospaq siminta yachachi entonces yachachiwashanchis chaynanirayta wayqikuna panaykuna ari wayqikuna panaykuna llapan imapas iglesianchispa ruwasqanchisqa Bibliapi kaman kashan hasta regalanakusqanchispas wakinkunaqa pukllashanku regalos secretos, amigos secretos y mi manakuna pero aunque no tiene coherencia hay veces chaykunapas Biblia pone kasllantaq wayqay panay hay veces mana nuqa chaykuna gustawanchu chay pukllaykuna pero regalanakuyqa regalorik sunqumanta pone pimamas regalayankriki aparinki ofrendata hina chayqa Bibliapin kasllantaq wawachakunaman nuqanchis regalayanchis municipiokunapas felicidades hermanos los que hacen eso los que regalan. Hay personas que se atreven a regalar carritos, chocolatada, a las comunidades llevan, ahí están sacándose fotitos. Felicidades a ustedes. Pero wayqikuna panaykuna chay ruwayninchikunapas iglesia católica manta nuqanchis regalayanakunchis imapipis hasta wawakunamanpas regalayanchis nuqanchis cristianos hinapas regalayananchis chaykunapas Bibliapi kasllanta. Qhawarichis, vamos a leer Mateo capítulo 2 versículo 9. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino. Y fíjense, los reyes magos, los reyes magos, acá dicen magos, ¿no? Ashkatachi magukuna rikurusqakuaran. Señor taytanchis nasaqtenqa huk ch'ashkasham riqurimusqa karan hanaq pachapi. Hinaspa chay altumpitaq maypicha Jesucristo naciaraniki Belén llaqtapi anchiypi huk ch'ashka sayaykusqa karan kay magukuna hamuqtin. Entonces chay kashan contexto. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Rik wawacha kasqan anchipes riki sayayusqa karan chay ch'ashka hatun ch'ashka. ¡Qué alegría más grande! Ahí está. Kusikuy wayqikuna panaykuna. Ahí está. Chaypi kashan iminatas nuqanchis kusirikunanchis. Taytanchista nasisqanta rikuspa. Qhawari magukunapas kusikushanku. ¡Qué alegría más grande! Que ha nacido nuestro Salvador. Kusikuymi taytanchis nasiqtin. Nuqanchispaq nasipanchis salvaqninchis. Manañaq laqhapiñachu kawsasunchis ashwanpas k'anchayllapiña. ¡Qué alegría, hermanos! Kusikuy, kuchirikunchis. Cabracha hinaraq saltanchis. Ovejacha hinaraq tusurinchis. Eso es el festejar. Chaytaqsi nishaykisak umaphawa runakuna wakinqa ninku imatan celebrankichis Navidadta. ¿Acaso Bibliapi kanchu Navidad? Yankan Iglesia Católica inventakun. Pastor ninkuta kasuyushanku chay runakunaqa. Nishame magukuna qhawarisha. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Estrellata rikurusqaku. Al entrar, qhawarichis, al entrar. ¿A dónde? A la casa vieron al niño. Con María su madre. Munay chatacha rikuranku wayqikuna panaykuna. Imamunaymi kanman karan nuqanchis rikusunman karan ñawinchiswan kay qara ñawinchiswan mamanchista wawachantawan marqaykushaqta. Qhawariya magukuna rikusqakuaran wasita haykuispanku wawachatawan mamantawan Virgen Mariata. Imata ruwasqaku qhawari se arrodillaron y le adoraron. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Chaymi nuqanchis qaninchis Dios pone en Jesucristo taytanchis qanespa. Dios pone en eso. ¿Por qué? Adorashanku magukuna. Kay libro qillqaqpas Mateopas consciente kashan escribisqanmanta. Puqniypiqa nishan
Dios me paiqa Jesucristo canespa, porque Dios llatan adorakun, manan hojkunata adorasun manchu. Y minatan paikuna yacharanko, chay wawacha Dios cascanta, chay raikon paikuna rodillaykuranko, hinaspa adoraranko aqipanay. Qué maravilloso, el Espíritu Santo siempre inspira, Espíritu Santo siempre acompañachan. Chay raiko aqipanay, que sagrada escritura, manan como leinacho. Entonces, waikuna panaykuna kipi adoracionko. Pero mana chaylachu, jabariches, regalas caco, Señor man, hoj regalota, pay wawaman regalas caco. Chime no canches más regalan acunches, regalan su awanchkunamampas y malatapas, jabariches. Abrieron después sus cofres, cofre en gotas de que cajancota quicheres caco, y le ofrecieron sus regalos. Regalo kunato ofreces caco, Señor man, chay wawachaman, y mata oro, incienso y mirra. Chay kunapa significa Dios me casllanta, hoj video piña chay kunaka remamusones. Coritaban, inciensotaban y mirratabanmi, vinagritabanmi, riki mirra nechariki vinagre, anchitaban seriki, huaycona panaykuna, regalas caco caran, huaycona panaykuna, kay magokuna. Chay me no canches pas, regalanches wawachaykunaman. Porque ya descansa hina wakcha wawachakuna beca, kashami Cristo taitanches, ni hoj partipe no kaka wakchakunapin kashana nespa. Los chirayku no canches regalay sompone, regalay nako sompone no canches purapas. Y malatapas huaycuna panaykuna kay navidad peja. Ari huaycuna panaykuna no canches rimasha somami yanka, superficial yata, yanka, hawa yata, hanku yata navidad manta. Pero la finalidad, imatak chay objetivo central, imaraykutak Señor naceran, imanaktimi Cristo, Dios kashaspa hanak pachamanta que pachaman uraykamoran, anchita no canses yachananches. La finalidad, el objetivo más grande, el centro, el culmen, está en Lucas capítulo 1, versículo 77. Y mapaxi taitanches nacen no canches pa que pachapim. Y matas munan pay no canches manda chay. Que picacian. Manan, wakay panay, hojkunaka tanto importan pacho. Ashuampas, lo importante es que Cristo taitanches, nace payanches no canches pa, y maraico kawaris bibliapi. Para decir a su pueblo lo que será su salvación. Salva wananches raiko taitanches kanases kakaran chay navidad kasusetes kakaran salva konanches raiko kespi konanches raiko y mapa Juan jawriches pues van a recibir el perdón de sus pecados huchanchis kunata pampachayninta taitanches manta chasquiwansunches hojnipika tukuy monaco tukuy atiño Señor no canches ta perdonawasonches wajikuna panaykuna huchasapan canches ari no canches huchanchis kashami. Huchanchis wanka manan alinta causun manchu. Lakhayakhlapin causas suman. Manan anchay pichu. Manan Dios pahuawan hinachu kasuman. Chayrayku mana huchayuqa alinta causun manchu. Lakhayakpeka wakas paricha por suman. Tristillacha por suman. Esclavullacha por suman. Chaymi mana munanchu taitanchis. Llakis kakananchista ashwampas kusis kakananchista munan chiray con Cristo naceran chiray con no canchas kusiricus pans festejanchis kay navidad tawaykuna panan mana yankachu yankanchi umapawro nakunaka pinsanku imi manata inventa kamunku ashwampa aykuna inventa kunku pastorninkuta kasuspanku ama celebración navidad taka maypitaq biblia perikashan navidadri maypitaq naceran acaso nishanchu navidad punjay nishanchu acaso nishanchu pesebreta arma nishanchu paikuna waykuna panaykuna umapawasqa inventa kamunku imi mana rimaykunata pero kaypi waykay panay Cristo taytanchasqa nasishan nuqanchista salvawananchaspa nuqanchista qhispichiwananchaspa nuqanchista perdonawananchaspa mana chayllaparaqchu qharichis obra de la misericordia de nuestro Dios obra de la misericordia de nuestro Dios Diosninchispaq tukuy unakuyllin imataq chay misericordiari misericordiaqa significan kay miserable runakuna nuqanchis kanchis cordiata significan misericordia cordis kay munaco son coyo taitanches kay miserable kunata no canista munaco aspa o carwaita munawanchi wekikuna panaykuna no canista miserable canches kuchanchis kunawan manalim picao sanches chahway picao sanches chaymi munaco son con taitanches o carwaita munanches cuando venga de lo alto para visitarnos de lo alto del cielo para visitarnos. Nos va a visitar el Señor. Navidad peca visitawanches alto manta, Señor. Chay mi cosiriconches, chay mi festejanches. Amaya wajikuna panaykuna negosulapichu no canches pawakachsunches. Amaya wajikuna panaykuna bendillapichu. Otak Papa Noel yapichu. Otak
Ima panitonkunallapichu phawakachishunchis, ama umanchis chaypichu phawakachashun primero chocolatapichu machu, ashwanpas kaypi pensasunchis. Señor me visitamanchis, hanaq pachamanta de lo alto nispa nishan. Paymi munakuanchis sunqunwan, paymi uqllakuayta munanchis, paymi much'aykuayta munawanchis, taytanchis Señor. Qhawarichis, nispa nishan wayqikuna panaykuna cuando venga de lo alto para visitarnos. ¿Cuál sol naciente? Intik ancharimo generaqmi taytanchis. No canchista cancha y camasunches, hanaq pachamanta. Y maraycochos no canchas kay la capachilapi cashanches, cabrichos ni champuni keipim, iluminando a los que viven en tinieblas. Canchari wasunches la capachapi tiakunata, huchayapi tiakunata, huchanchis kunata pampacha wasunches, waikona panaikona. Huchanchista pampacha wananchis munanchis manacho. No jakamunani, kani waikay munankichu. Sentados en la sombra de la muerte. Sombra de la muerte, guañu llaña, triste llaña, no canchas kachepe, pawakacheshan, suwakayla España. Señor, mana wakanan esta chimuna, ashuan pues kusirikunanchista, paiwanka taklapin causa sonches, jawarich ni shampone keipi, guía y guiar nuestros pasos por un sendero de paz. Pai mi guía wasonches, pai mi purichiwa sonches, kay ñañinta, causa y ñañinta, cristiano tajina. Yankan esclavo del pecado kasuma, yankan no canches huchapi, no canches sagrata serve suman, paita serve son suegikuna panaikuna. Entonces, cheirai como panay, Navidad cachei mi casa en profundidad, chei mi significado, y maraicuchos taitanches que pachaman uraya morancheca, cheita no canches ka celebranches, cheita no canches ka yerinches Navidad ta. Mana waqay panay, machay kunarachu, ima kunarachu, kunan punche kunaka, wakin runa kunaka, imatan ruashanku. Vacación tajena tomar acapunco, hinaspa, machaita callarinco, cerveza tomanco, tosuyunco, cheipe mejor oscachanco. Pero cristiano católico reflexionaspan, Señor, teninan, gracias, Señor. Santa misa llamampas rinan, cambiar en llampas. Señor, tak perdonaba chanchis, huchanchis checa, no canchispas cajlatak, perdonanay kunanchis, taita mamanchiswan, oanchiswan, familianchiswan, parejanchiswan, perdonay kuway. Imapi paschak amirorayki nispa, bishnunchkunawampas, amaña ch'aqwaypi kasunñachu, perdonanay kusunchis, tajkausaypi kawsunchis, paspi kawsasunchis waqikuna panaykuna. Chaymi kashan sentido de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, chaymi kashan la finalidad. Imapaqsi Señor, nacera no kanchispaq chaypi waqikuna panaykuna. Entonces, kunanqa tapuykusunchis, tapuyku waqi. Cristo taytanchis cumpleaños kashan Señor ninchis. Paqarimos canta celebracionchis. Waqay panay, imatatak no canchis, chay cumpleañoro munaco taytanchis man regalaysunchis. Regalayta atewaqchu manandaqchu waqay panay. Tapurikunanchis. Ari, cumpleañoro man kabar imaltaps apariyukuspam rensrik, qoyllataps, o si no cancarapunchis, o si no y más allá gustan que chayta hay veces no ganas guay corapunches o si no camisa del taps regalayunches y más allá gustan ser allá gustan guay no ser allá regalan guay una cacha te gustan mamá y man cacha te regalarnos entonces antes nada no ganas para regalainanches entonces pero primerta Señor no ganas man regalawanches may canchacha y regalo cachan Biblia pe jawaris cachan Juan capítulo 3 versículo 16 jawariches. Así amó Dios al mundo, dicen. Ahnatan Señor que mundo ta que pachata monacun y minata monacun cabriches, a ver cabriches. Le dio cosca en español con mundoman al Hijo único Jesucristo te itangistas con que mundoman wakipanay. Chay mi Navidad pe Señor hamushan que man hoj regalo hina. Pai mi regalonches, para que quien cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Wiña y causa y niño cananspasi, pai ka regalaba sianches. Pai se munan, wiña y causa nanchista waikipanay. Piensari sunches, no canjes ka konan guaño poson. Pero guaño pos panches pas Dios pe crees baka, manas guaño sonjo nimi. Entonces waikipanay. Si yo soy que cree sonja Señor, pechacaita pone chaca, mana guaño sunchu. Causa se le son pone Señor pasca. Entonces anchitan no cansi achananches,
Wayqikuna panaykuna Señor me regalawanchis Jesucristo taytanchista Dios pone regalawanchis Señor taytanchista Jesucristo taytanchista no canjespaq pero no cansre imatataq regalasun pastaqri imatataq Señor man gustani qoy kankatachu munanmanpas imachatataq gustanmari Señor taytanchista regalananchispaqri kunan San Pablo ta kunan tapuyrusonchis Romanos qillqapi. Vamos a buscar Romanos capítulo 12 versículo 1. Les ruego pues hermanos en español San Pablo kipe por la gran ternura de Dios rogakukichis Dios pa hatun munakuyninpi en español que le ofrezcan ahí está mira que le ofrezcan imataq ofrecer regala irik qoy ofrecinanchis nishan ofrecisonchis en español qawrichis y matan ofreciones, cabritos, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo. ¡Wow! Atsumaño manacho. Wakin kunankariki manabash intencionguch kaita. Explicaciones. Que le ofrezcan su propia persona. O sea, no canches pones regala kunanches, Señor man. Ofrece con anches, Señor man. Consagra con anches, Señor man. Hapichinanches, vidanchista, no cayendo vidanchista pone, pai pone, reininches caponan. Anchitan chip nishan. Su propia persona como un sacrificio vivo. Ay, wakin gonaka piensan con macho de España no gaga. Señor man, ofrece cosas. Conanca disfruta cosas. Sagratar conanca serve cosas, macha cosas. Y matap surwa cosas nespaninko. Pero waqay panay konan tapu yuanki maniki y matat regala suma Señor wanawanki machaka Biblia peka kenata nishan. No canches pones cambiananches. No canches pones kay cuerpo pones kay vida pones causa pones no canches Señor man ofrecenanches kashan como sacrificio vivo y santo capaz de agradarle. Ahí está. No queremos ya hermano yan cachurik santo capaz de agradarle manan como un comunidad chutaitan sman ofrece soman ari no anke mami kushkan católico no akane mañan ka machakone mañan ka misa marine mañan ka nichkara con sakune paschu mañan ka imi manata ruani escándalo kunata manan che kawai panay balinchu nichame santo capaz de agradar al Señor santo Dios man agrada hina caspanches no canches ofrece cuchanches. Entonces wajikuna panaykuna chaynata Señor man ofrece cuchanches. Payman ya agradasunches. Ama ya vidanches agradasuncho que mundo mancho netah diablo mancho. Ama servicho diablota. Señor ta sirvi, Señor man ofrece como sacrificio vivo. Chita y mata chance. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. Claro, animal kuna chumana que ofrece como que tienen juicio, no llaman juicio, piensa kuna, chicuna paz me queda, alguien en español. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Rick, Hognibeka, amañarik mundo, causa en imaginación causones cristiano kunaka, cristiano católico. Ashuampas causones, Dios mangina, Dios pahmunaini mangina. Ama machaspa, ama chahwaspa, ama makanakuspa, ama suakuspa, munaita causaspa, monanakuspa, comprendenacuspa, allinta rimaspa, allinta ruaspa, ejemplo en suampas, allinta ricuchispa que hay mundoman. Entonces, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior, cambiar en anches, transformar con anches, interior mantapone, y más interior, son conches mantapone. Nuestra manera de pensar y mi manata no canas pinsanches cambiar en anches Dios mangina pinsan anches si minches pas cajletas rimanan Dios mangina son conches pas caj monapayanan Dios mangina mana no canches man gustunches manginacho transforma con anches nespanishan y así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo que es perfecto. Entonces una panaygola Dios man no canches agradananches chaymichi regalo más grande para el Señor es nuestra propia persona. No canches rique que persona no canches pone regala conches Señor man alguien runa caspanches alguien cristiano caspanches alguien catequista caspanches que iglesia alguien ta por espanches anjimi regalo jato regalo pone taitanches pakashan chidan San Pablo kunan nevashanches y matan kunan Navidad regala suman no canches pa causa ninjesta
allinman kawsayninchista, Diosman hina kawsayninchista, Diosman agradananpaq hina kawsayninchista. Sichus riki imapipas huchapi kashansiqa, manaya nuqanchis wayqiypanay kay cuerpunchista o nuqanchistapuna regalakushanchis Señorman. Ashwanpas Diospaqpas regalayta munashanaytaq, saqramanpas regalayta munashanaytaq kay vidayta. Anshinaya puripushanchis. Más que todo, saqrallamaña. Sitaqsariki mana kasaraykuytapas munankuchu, ni wawankutapas wawsachinkuchu, ni confesakunkuchu, misamanpas amunku qhawaqlla balañaw qhawayshanku padreta ashwan. Padre haqaynata riman, padre haqaynata purin, haqaynata ruwan, nespa padreta ashwan qhawayshanku. Pero wayqiypanay, imamanta misaman hamunchis comulgakuq, taytanchaspa cuerpo mijo, confesakuq, mañakuq, gracias qoq. Hay veces nuqanchis puñapunchis, wakin kamankutapas apankamunankumaña mejor. Kamallankutaña apankamunkum qhurquyushanku Santa Misapiqa. Pero wayqiykuna panaykuna nikichis, nuqanchis cristiano católico, allin cristiano kananchis. Manan kushkanllachu kananchis, manan hankullachu. Señorqa vomitamasumi wayqiypanay, chanqamasumi wayqikuna panaykuna. Ari munakuqmi taytanchis, pero justo payqa, justo nuqanchis kananchis. Manan wayqiypanay, Señormanta imantapas suwakusunmanchu, paypaqmi nuqanchis kawsanchis, paymi kamawaranchis y payllapaqña kawsananchis. Imapaqmi cuerpukita bendikuyki saqraman, imapaqmi qan sigishanki saqraq gustunkunata, machaykunaman rishanki. Hay veces ni siquiera iglesiamanpas hamunkichu. Piensanki qanqa wasichayllakipi mañakunakipaq, manan wasichayllakipichu manakunayki, wasiykipi mañakushanki allin, pero iglesiaman purinayki. Entonces wayqikuna panaykuna chayta nispayakunapunchay nikichis kay Navidadpi Señor sunqunchikpi nasichun, ya sunqunchikpi paqarichun, hukmanta rinasichun, chaypi sunqukipi cambiarispa allin runa kayta nuqanchis wakichisunman vidanchis wampuna wayqikuna panaykuna. Allin runa rimayninchispipas, actuayninchispipas, hasta ima ruwayninchispipas, maypicha llank'ashanchikpipas allin runa kasunchis, cristiano runa hina kasunchis, justo runa kasunchis, ama injustuchu kasunchis imapipas. Hina kaqtin waykuna panaykuna anchillara nuqapas qankunaman nikichis, ari Navidadqa Bibliapi kashasqa, nacimientopas Bibliapi kashasqa, regalananakunanchispas Bibliapi kashasqa, kay k'anchaychakuna churananchikkunapas Bibliapi kashasqa. Llapanmi Bibliapi kashasqa, yanqan kay umaphawa huk runamasinchikuna mana cristiano catolicuna mana celebrayta munankuchu Navidadta. Pero ashwanpas paka chelebaq celebrankupunin, paka chelebaq pantunninkutapas mijurunkupunin, pero chaymantataq chaqa ni criticamashanchis católico runakuna inventakunki imamantapas manan inventakunchu kay iglesia católica ashwanpas Diospaq simillanpunin llapan imakunapas ruwasqan kashan. Chayna kaqtinqa qankuna imatapascha tapukuyta munankisiqa anki oranpi iscribimunkichis tapukunkichis allin tapukuychakunata. Hina kaqtinqa hukpiña nuqaywanqa tuparukusunchis rikunarukusunchis llapallaykichispa hatunkari napayku waykuna panaykuna. Diosninchis saminchawsunchis ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, hermanos, hermanas, en Cristo Jesús! Diosninchis wan kushkallapuni purisunchis, kusisqalla waykuna panaykuna.